from Telenetnet Pohnpei in the Federated States of Micronesia. V6AH is owned by the state of Pohnpei and operated by Pohnpei State Government and Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned AM frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts, FM frequency of 88.3 MHz with an output power of 800 watts in V6AH Facebook and YouTube live feeds and in FSMTC cable TV channel 22.
Iyo mention ka Silelia. Muna ibang patriyong na naituman po ko tatawag ang rangot. Ay tuman wawo kapung pangkupulan sa matal ko tiyayas. Huwag kupulan sa ulab. Masensan dia semakin bawur dan konatir marainin mention kapung rangot. Kaya bini po naraksukan Pohnpei ay tuman sa karang wawo pangkupulan sunan kan. Wan kisapul marlikan nanalap onan ginikan. Ay tuman wawo toror ong kapinan wen Pohnpei karyawan kapina. Speaker in Legislature. Soon ko pong labalap, wala palapakan karos ng kaliyan mumutsyo siya ako government o ipatroon wang bisa pulmaratoon way unsyak. Sa pulmaratoon baba, Benjamin George, Kabichi, sa kasarap Pohnpei, mapipatroon pa yung mawar mensang kabarang wado, tumalang kitarang suksip po yan pagit ako pulakan. O ipatroon, Oriental board members kan and Pohnpei Public Broadcasting Corporation, Commissioner and V6AH Radio Mr. Peterson Sam, Supplement Actual Management Team Staff, Okitron Babangan and V6AH Koros Obatuan Tosha Actual Ranmao, Obatuan Duko Kupulakan Koros Onan Broadcast and Mention Kaburangwood, Mention ni Esil. Gawin beri sa kuno parang konori kitri sa kuno. Pampipiway sang nanmen kapisakan. AM radio kit pabukit pa isip 2 kHz. Makin broadcast awaw isa kuno na ranakan sang clock kuno ni mesang net clock isa tumipungkan. Unan V6AH Radio Live feed na YouTube, Facebook page. Wabilan FSMTC Cable TV channel Riesip Reo mungkin broadcast ang Riesip Pahrek ng Ranagan. Iyang wai tungal elep-lepin sa bulan. May kong drive bang natin tapiyata sa pulmatay program in mesyang kaburang kilolo o dahil katong kupura kung baka dahil Pastor Erman Santo, Director ng Pwuhng Ministries and Sawaski Lolo. Mensang kasalelia naing samat kot lapalat. Mensang ranwat ki tron taga Pohnpei wat tungalan ki kapung mulata ki sabal mo kalangan mapilsan sa long ki mensang ranwat. Dituan at posano kamele le mesabal mo maseni mesabal mo limbak kin kap mensang koros. Mensang ranwat ki tron taga wat angoto limbak kapun mensang ranwat tropebol nang marainan ranwat. Kalangan ki ang komisong koros. Coach manaman men walian di ki tropa ki kamu yang kacun kamereti yang kit manamanen nganamui sarawi po na akmo. Melel po mga kan koros di rail kan mga government, melel national government, president, vice president, state government, governor, lieutenant governor, lelang local government. Isiram manugela rail kan mapapali balian ciak. O mga momotso kan koros at melel tata o nono kan koros na insan. Ipagamain sa match court nga namoy sarawi ang kawit kit nan marainan ranwat. Pokasantikan Pilipil kan pausan tapon melelo pungopung tarok senitan main sa match court kasantikan koros. Sa match court labalab pukon papa sa pulmo yaramas mapilban uyuyaw nan marainan ranwat melel nan wasan kayan kan nan wasan business kan jangan waran nine sapton yalakan jangan waran nine set right kan mapilban tatok nine set Israel kan mabanta tok nan motual don nana kan wasa sa Pilipin puko koros ni sa banta pa kiyang komuranwat sa amik pa kumain sam komuyan sila sanggit tatokan mun chichi sila sanggit ka pala kan wanituen at kasamoto ranwat ni babola sendil kamurgila kan marain ranwat ki babol isiro manogela panenay kan me sanswat panenay kan me pungpung itaman melel main samat kot labala Israel kan me lumum antan basakan nanumoni Israel me kay labala kan Israel kan me tungalen gianan toro Serigan mesodropal mau, dokumain court, ituan at posono kamelele,
Melimamu sa tomo ten sair rai lo apaliala rai lanan kan koros maisan. Kom katun kubrai rai penituan kita pasamoto marain wat ni pepeolam wat nene yang kit kor. Pagit koros dan kakaan ki eu niat pipan komurala marain ran wat. Kot manaman mamia song eu manana pemei sa sair kom kot man maisan metran ma ko limpak ipa ke peiniran katin apalialam. Kalangan en kom maisan mimet may walian tikit. Tron tagawat koprawang kom yat kapeng Wat kasapal kalangan. Waita olinganin mekoros kamugalet may sansal ng may sam. Manaman and marin sabal mo yeros at kaun. Sound kamaur Jesus Christ. Amen. Kalangan ng kampagbaday Pastor Erman Sato terkena Pwuhng Ministries Kilulu. May V6AH Radio Management Pilbatuan Lugar Mucucekan Makupulvio inang yang sawaskira magpitatan luluan ni mentionkan. Akong kumagkat start of V6AH Radio Station on recording. Ikon berita ke 6 telephone silu riau sero riau tuau te silu riau sero riau tuau wale di mangit. Kalangan yang berang koros. May kumanitris walus pala plokono. Kaya mo na tayo bangka din pagkosway niya sa kumatay program ko mo ito ng siyang kulin kabin sa wikan. Ako na yung dahil yung bilga din kung mo pinamangi ka na ito pin iran sa was hen kaway sa pulmar masan magkalitir na sa pulmar puksaraw. Bukan Isaiah Kira-kira paisa kerja dia udah limau masa yang kopor de kau lu pada kau bukan Isaiah kerja paisa kerja dia limau ada buat ketin masa ni kumail kalau mau ialah ni yang masakan kumail kalau mau ialah Israel kalau mau Israel kumail kau mau kini Kongong kata, umay kongong kata, John Jerusalem kan. Inday mo rin, mahal na kulong kan, imsak lang. Oralir, med na palang, Ora alir met labopen diperagakan. Realir salrei kalau kena kunjungan diperagakan koros. Ngileu kindig-liguan. Kumay Kono padang kono, sapul may al ng soft drink, umay kay nanela wasakan ng soft drink may atay oats pan kasin kiki. Au kita wow koros, kapat-patala nana koros, tolkan kan wiyala sa patabat. Wasa sa par koros, Pan-parla, ulinganin kau mo apan sansalata. Aramas koros pan utial sabol melengan. Kain kau mo makatin inogitar met. Kayemet kaway ong chay ramot.
Sangan sopul masan nan puksarawi. Dari kita nane nan ki pokropor. Uligini. Kauno kita nana kaimor. Alen kauno uwasakan koros me sapar pangkainin la. Uwasakan me pukabuk pilpang kamaten dela. Makumukupurki o kapayata sabul markawi. Dari tanjumet. Aleta Jesus Christ so kaina nila kosan sa bali ng alaman maur uktalan kakaliti sabul marmasin ng kawit o kaparawa. Minachili sa kriyaws palinar pala puno dahil bangkatan. Pagkawsway na sa pulmadal program kung kamuit ko ba ng eleksyon ko ng kabing sarawikan. We are
masani ngai sarawi bangan wayu niam balela pat kola boso niya katong samba ni me masani ngai sarawi bangan wayu niam balela pat kola boso Besani Waranan kono konondo Akan kakiyamu Raso Linganin deweti Sujay ng kakarti Gobi at nang maki Nagpati ang sanda Amang sa Chisesero sengon Pagka kami yangoy Ano Jai lang kakarti Gobi at nang maki Nagpati ang sanda Amang sa Chisesero sengon Pagka kami yangoy Ano Raja Baksoju Kadkadaur
dan waye
I'm only human. I'm just a sinner. Lord, help me believe in what I should be and all that I am. Show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Help me today, show me the way, what I have to do. 'Cause yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Lord, do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you look down below, it's worse now than then. There's cheating and stealing. They're crowded my mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Help me today, show me the way, what I have to do. 'Cause yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time.
help me today, show me the way, one day at a time. Kalaman ko parang konos magkanya ang kapkabay duga sa mga V6AH Radio and Pohnpei. One day at a time, kamoy din kapong sarang upodot may ko magkairalar paligayuan sa mga proklamin may siyang rawot, may proklamin lolo o kamoy din may isang ko din kapong sarawikan. Meditation Riyaw sa KAPWARESOU. Kaya ban, Pwuhng tisang supplemental program ng kamay. O kadin karoon pa ng mga ipanaw depan pagkayar kasampal. Pagkayar ng kabinsalita lang maglapter na itong ng supplemental V6AH Radio Station. Pagkayar kasampal pagkayar ng kabinsalita. Pagkayarong kanina yung pagpakabangan Joachim Enli, koros na Wayne Pohnpei, Filmas Legan Pohnpei. Koros ng galing mangi o patungan, may Joachim Enli, patungan na agar malibili sa material ko at kayas Pwuhng, kulaki siya kayo. Muli ko pinupong, lawang berisip lumaw, parang berisip lumaw. Panuwalan Joachim Enli, ang suwat patpato nanusar, kusap palap, Wayne Piti. Pinilipig patuan ko sa Nadir, mapanuwalan Joachim Enli, pambatuan nagtirangot, niyasil, lukong berisip kuno, parang berisip lumaw. Usan nagti, kay nanusar, kusap palap, Wayne Piti. Kulakan nagti, kulak tayo, Muring Sowas. Pagkayar kasampal, pagkayar rin kabinsalita lang. Pagkayar rin pinili o kung pakabangan Joachim Enli, koros na Wayne Pohnpei, Opil Mastigan Pohnpei. Koros yung galing mga iyo patungan, may Joachim Enli, patungan na nga, maripilipin sa material court yayas, kulaki siya kayo Pwuhng, lokang perisip lumaw, parang konurigit perisip lumaw. Patungan ng Joachim Enli, aswat patpato, nanusar, kusap palap, Wayne Piti. Pinili, patungan ko sa Nadir. Panuwalan niyo ako yung may liba, patungan nagtiramot. Niyasil, nung berisip kuno, parang konurigit perisip lumaw. O saan nagtiyay, nanusar, kusap palap, Wayne Piti. Kulak tayo, Muring Sowas.
pakai kesampal pakai ring kebinsaliata. Pakai rong penini pun pakaban Yoki Meli Korosna Wen Pohnpei Open Master in Pohnpei. Korosna kadang mangyo patuan Yoki Meli patuan anger mari Philippines Sumatera Portugis lokasi Pwuhng November Legislature barang kolori Legislature. Kalgoran Yoki Meli yang short patu nanusor kusap kalat Wen Piti. Penini bil patuan kosnadir kalgoran Yoki Meli patuan nagtirang niyasil. November Legislature barang kolori Legislature. Owasan nagti nan usor nan kusap kalat Wen Piti. Okulaban nagti blok payo Buren Sowas. Pakai rong penini kung pakapan Joaquim Mendy koros na Wen Pohnpei mas natin Pohnpei. Koros ang ganang mangyo patuan Joaquim Enli patuan anger ng Philippines Sumatera Portugis lokasi Pwuhng November Legislature barang kolori Legislature. Kalgoran Joaquim Mendy patpato nanusor kusap kalat Wen Piti. Penini bil patuan ko sa netir kalgoran Joaquim Mendy patuan nagtirangot diyasin November Legislature barang kolori Legislature. Usan nagti nanusor kusap kalat Wen Piti. Kulaban nagti blok payo Buren Sowas.
Agreement hold open bakair, sampul bakair and the Pinsalena, Macaka Shansilam Border mentioned Kabul Run. Many trees, Silush, Pelina, Shoe, Talbanga, and Pwuhng and supplementary program, Kumkomit Kuban and the Shanko and Pohnpei Tasinaga. Here we go, Pohnpei so not Pagania. So guys, the Godan Kupura, Sabulmar Melkababut, Mapatosa, Pankupura, the Solar is so guys. The Solar is so guys, Patuan William, the Sabulim Maramasakan. O Sakarag, Pankupura, Mosa Power, Katil Laptu, the Limata, Sabulim, Cold, the Melkababut. Mosabogo, Rogadan Kupura, Patuan William, the Isogo, Mosabogo, O Papa, Sabulmar, Melkababut, Kalangan.
Kialiwe, Gonarore, Nacholimba, Kelekelepi, Kilango, Muswele, Nihan Gatubin, Banki, Relan, Banki, Sando, Sambawa, Banki, Sando, Sambawa. No, no.
batuan ngayat na namnaw ibil batuan upnanay morang sukoros itatelik helip nanay mo menin gawin sanda nalitera waso tumelan nalimbagi weto melimel pinno sira prekapong limbagi kisah kisir samba weme kasambalu wow belelu limbam belen uapwa liya rapuko limbagi kisah kisir samba weme kasambalu walimbag nintuan kuran manindowe nevasan diye rohinteng diye suteng netawan nekowan nebane mulimbang wesanong alana ramasnaw ikasula purong otupane Amisoray ipuro to kataman ya ipiltanano wala kupuran medindowe limbagyan kisah kisir samba weme kasambalu wow belelu limbang bene uapwa liya rapuko limbagyan kisah kisir samba weme kasambalu walimbag nintuan kuran manindowe nevasan diye rohinteng diye limbagyan kisah kisir samba weme kasambalu wow belelu limbang bene uapwa liya rapuko limbagyan kisah kisir samba weme kasambalu walimbag nintuan kuran manindowe nevasan diye rohinteng diye limbagyan kisah kisir samba weme kasambalu wow belelu limbang bene uapwa liya rapuko limbagyan kisah kisir samba weme kasambalu walimbag nintuan kuran manindowe nevasan diye rohinteng diye the way.
Catalina, Zagatek Sabah,
Kailangan ko parang oras pagkatanyang kapkabay ko sa mga V6AH Radio. Kailangan Pohnpei. May kumplay din kamoy sila ng isang code ka sila. Mamayroon pa niya sa mga Pwuhng ko parang sa mga V6AH Radio. Kailangan Pohnpei. Military sa chaos, kailangan block 1. Na berita-berita udah tak korek dengan wabah.
start and whoa, to the left, to the right, we start and whoa, Maka deuce, 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 we start and whoa, to the left, to the right, we start and whoa. Oh, Maka deuce, 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 we start and whoa, to the left, to the right, we start and whoa, Maka deuce, 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 we start and whoa, to the left, to the right, we start and whoa. Oh, sakinasase, nandaga chango, kakachango, jumbai, jumbai, nanaste, kabuste, hombuste. Mata, mata, ureyo. Oh, sakinasase, nandaga chango, kakachango, jumbai, jumbai, nanaste, kabuste, hombuste. Mata, mata, ureyo. Deuce, 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 we start and whoa, to the left, to the right, we start and whoa, Maka deuce, 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 we start and whoa, to the left, to the right, we start and whoa. Oh, sakinasase, nandaga chango, kakachango, jumbai, jumbai, nanaste, kabuste, hombuste. Mata, mata, ureyo. Oh, sakinasase, nandaga chango, kakachango, jumbai, jumbai, nanaste, kabuste, hombuste. Mata, mata, ureyo. Sarabing gedo chagale mas ye sarabing uta chagale sarabing gedo chagale mas ye sarabing melau gedo chayangale time slore for when may men belly and time slore we go make even belly and go say mele you king so go way so go don't matter in time slore. Sarabing, gate the man, gate of Jayangala, come and loud, women, Betty, I do not die, Flora. Oh, Sarabing, gate the man, gate of Jayangala, come and loud, women, Betty, I do not die, Flora. Hey, Sarabing, who died Chagale? Sarabing, gate of Chagale, Mass, yeah. Hey, Sarabing, who died Chagale? Sarabing gedo chagale mas Sarabing melau gedo chayangale na time flore for when may men belly belly and time flore we go make even belly and go soy mele niya mo king sa go wait so go don't worry in a time flore we Sarabing gedo man gedo chayangale ko melau we men belly and time flore Sarabing, gate the man, gate of Jayangala, oh, men low, women, belly,
Zarabin geluk jagalima. Sing so chicha Ongi weye Webile nese Kereti Weki were we Sing so chicha Ongi were
lascia volete la Pohnpei.
Kalangan yang aku berkoresu. Mereka menekili isu kelelahan pulau Kuala dan sebelum V6AH Radio Station. Muna dahil bagat ng tutusuin ng sa dahil program ng kamait. Ako na yung bil. Dahil ang bil purang gatin karoon ng mga ibinato ng pakayar kasampal, pakayar ng kabinsyan ito silu magpapatunan sa pulmar V6AH Radio Station. Pagkakita sampal pakairan kabinsyan ito Pagkairong ganina kung pakapang Joaquim Eli, koros na Wayne Pohnpei, Opel Master Pohnpei, koros ng kating mga patungan, may Joaquim Eli, patungan anger, maripilipin sa matal ko, Gilias, kulaki sa Pwuhng, yung beri sa Puhnpei, parang komedi sa Puhnpei. Kalawaran ni Joaquim Eli ang suwat patpato, nanusor, kausap palap, Wayne Pili. Pinili pilpatuan ko sa nadir magkaluran Joaquim Eli, pampatuan nagtirangot nisil, magpapari sa kuno parang komari kitri sa Puhnpei, wasan nagtiyay nanusor, kausap palap, Wayne Pili, ukulakan nagtigrap payong morin sa wasan rangot. Pagkairong pinili ko bakapaan Joaquim Eli, koros na Wayne Pohnpei, pilmasakin Pohnpei, koros ng katong mga patuan, Joaquim Eli patuan anger malibili sa matal ko Gilias kulaki sa Pwuhng nokun pari sa Puhnpei parang komari kitri sa Puhnpei. Kalawaran Joaquim Eli ay suwat patpato nanusor kausap palap Wayne Pili. Pinili patuan ko sa nadir. Kalawaran Joaquim Eli babatuan nagtirangot nisil nokun pari sa kuno parang komari kitri sa Puhnpei. Wasan nagtiyay nanusor kausap palap Wayne Pili. Clock kayo mo rin sawas. Pagkaya bisong buhay, pagkaya rin kapinsyan nila na. Pagkaya tulor o orandonan sunalang maglanim, ikaswasyet, pinili o kambakapan Aurelio Chua, Mary Kanichi Chua, Tisunia, koros na Wayne Pohnpei, Opel Master Pohnpei. Koros ng katinwangi o patuan, Mary Kanichi Chua, Tisunia, patuan anger malipilipin sa matal ko Gilias, ransaram yun mo kung parisik silu parang komari kitrisik na ako. Paluwaran Mary Kanichi Chua, Tisunia,
patpato niyan Aurelio Choa Artumaling ng kausap Kapinawa Waisonu Penilay patuan ko sa nadir paluran American iti Choa Tesunia pambatuan nagtirangot niyesil no pemperiso kuno parang kono risit mau wasan nagti yan kausap Kapinawa Waisonu Ulakan nagti pangpasan Muawan paliwar. Pakayar kasambay pakayar ng kapinsalita na. Pakayar turor o oran-doran sonalang matulanium kaswasya. Penimiyo kang bakapan Aurelio Chua, American iti Chua, Kesunia. Koros na Wayne Pohnpei, Pilmas Ligan Pohnpei. Koros na katumangyo patawan, American iti Chua, Kesunia. Katuan nanger malibili sa matal Kotias Ran Sarawio November 6 lupa ng Honorary Patriciat Lamao Palwaran American iti Choa Pasuat Parparo Niyan Aurelio Choa Patualim ng Kausap Kapinawa Waisonu Pininay Pilpatuan ko sa nadir Palwaran American iti Choa Patuan nagmati Ranwat Niesil November 3 puno parang kono risit lamao. Wasan nagnerti ng kausap Kapinawa Waisonu o klokan nagnerti pampasan Mawan paliwar. Pakayar kasambay pakayar ng kapinsalita na. Pakayar ng pinili akong pakabahan Ternita, Yesi Club, Karas na Wayne Pohnpei, Obil Masjid ng Pohnpei. Karas ng kating mangyo patungan, may Ternita, Yesi Club, patungan nanger, malibili sa matal Kotias, ni November 10 parang Honorary Patriciat Lamao. Palwaran Ternita, Yesi Club, ang kapito isang nanmork, Pwuhng Mauricio was a language niyesil, November 10 parang Honorary Patriciat Lamao. Pabambatuan, inala, Oson par, kausap ko par Wayne Gidi. Penili patuan ko sa nadir, mapaluran Ternita, Yesi Clark, mapatuan nakinati, lakap niya bang November 10 parang Honorary Patriciat Lamao. Wasan nakinati, kausap ko par Wayne Gidi. Klokin nakinati, klok riyaw, Morin Sowas. Pakayar kasampay, pakayar rin kapinsalita na. Pakayar ang penili akong pakabahan, Ternita, Yesi Clark, Chorus na Wayne Pohnpei, Obil Masligan Pohnpei. Chorus ng katunwangyo patungan, may Ternita, Yesi Clark, patungan anger, malibilipin sa matal Kotias, ni November 10 parang Honorary Patriciat Lamao. Kalwaran Ternita, Yesi Clark, langkap to isang namulok Pwuhng Riswas ng Ramot Sinisil, November 10 parang Honorary Patriciat Lamao. Upang batuan inanla, sonbar, kausap ko par Wayne Gidi. Pininibil batuan ko sa nadir, magpaluran Ternita, Yesi Clark, batuan nagtilakap niya ba? November 10 parang Honorary Patriciat Lamao. Wasan nagti, kausap ko par Wayne Gidi, Klok Riyaw, Morin Sowas.
Pagkain kasumbal pagkain kapinsaleta. Pagkain benino kung bakabangan Ternita, Yesi Clark, Koros na Wayne Pohnpei, Ubil Maslikin Pohnpei. Koros yung katumamyo katuan, Ternita, Yesi Clark, katuan namin balik Pilipin sa Matel Portillas, Ninogon Berli sa kayo parang Connery sa Tumaw. Kaluran Ternita, Yesi Clark, pangkabdo isang nalmok, plakpay mo rin suwas ng rangot nisil, November sa puno parang Connery sa Tumaw, o pangkatuan, inela, Oson Bar, kausap ko par Wayne Kitty. Pinaibil patuan ko sa Niger, makaluran Ternita, Yesi Clark, pambatuan nagtilakap niya bang November sa tisu parang Connery sa Tumaw. O saan nagti kausap ko par Wayne Kitty, Glock nagti Glock, Riyaw, Morin Sowas. Pagkayag Disumbal, pagkayag ng kapinsalita na. Pagkayag Toror o Orondolan Sonalang Madlanim, Kakaswashet, Penini o Kampakapangan Aurelio Choa, o Mary Kanichi Choa, Tesunia, Koros na Wayne Pohnpei, Koros ng Katumangyo Patuan, Mary Kanichi Choa, Tesunia, Patuan Nanger, Malibili sa Matal Portillas, Ran Sarawian, o Kumperisip Silupa ng Komoritis, Riesip Limao, o Baluran, Mary Kanichi Choa, Tesunia, ang suwat patpato niyan Aurelio Choa Batualium, ng Kusok Kapinawak, Waisonu. Pinilay Pilpatuan ko sa Nadir, Baluran Mary Kanichi Choa, Tesunia, pambatuan nagtirang wat niyasil, November sa puno parang Connery Riesip Limao. O saan nagtiyay ng Kusok Kapinawak, Waisonu. Kulaban nagti pampasan, Wawan Baliwan. Pakayag Toror, Ong Orontolan, Sunalang Madlanim, Kakasuo, Chet, Penini o Kampakapan, Aurelio Choa, o Mary Kanichi Choa, Tesunia, Koros na Wayne Pohnpei, Maslikin Pohnpei. Koros ng Katumangyo Patuan, Mary Kanichi Choa, Tesunia, Patuan Anger, Malipilipin sa Matal Portillas, Ran Sarawiyo, November Risik Silupa ng Connery Risik Limao. Kaluran Mary Kanichi Choa, Tesunia, ang suwat patpato niyan Aurelio Choa at Malim, ng Kusok Kapinawak, Waisonu. Pinaibil patuan ko sa Nadir, Kaluran Mary Kanichi Choa, Tesunia, patuan nagti Ranwood Nisil, November Risik Puno parang Connery Risik Limao. Wasang nagnetti ay ng Kusok Kapinawak, Waisonu. O kulakan nagnetti, Pambasan, Mawan, Paliwan. Pakayag Kasampal, pakayag ng Kapinsaleta na. Pakayag ng Penenio, Kampakapangan, Joachim Eli, Koros ng Wayne Pohnpei, Pilimaslikin Pohnpei. Koros ng Katumangyo Patuan, Joachim Eli, Patuan Anger, Malipilipin sa Matal Portillas, Lokisa Pwuhng, November Risik Limao, parang Connery Risik Limao. Kaluran Joachim Eli, ang suwat patpato, Nanusar, Kusok, Palap, Wayne Kitty. Pinaibil Pilpatuan ko sa Nadir, Paluran Joachim Eli, Pambatuan nagtirangot niyasil, November Risik Puno, parang Connery Risik Limao. Wasan nagtiyay, Nanusar, Kusok, Palap, Wayne Kitty. Klokan nagtiklok tayo, Burin Sowas. Pagkayarong kanino kung bakapangan Joachim Eli, Koros na Wayne Pohnpei, Pilimaslikin Pohnpei. Koros ng Katumangyo Patuan, Joachim Eli Patuan Anger, Malipilipin sa Matal Portillas, Lokisa Pwuhng, November Risik Limao, parang Connery Risik Limao. Kaluran Joachim Eli, ang suwat patpato, Nanusar, Kusok, Palap, Wayne Kitty. Pinaibil patuan ko sa Nadir, Kaluran Joachim Eli, patuan nagtiramot, Niyasil, November Risik Puno, parang Connery Risik Limao. O saan nagtiyay, Nanusar, Kusok, Palap, Wayne Kitty, o kulakan nagtiklok tayo, Morin Sowas. Sa
Pandalaway hanches Pwuhng. Pwede say yung nung sama. Bukali chichi kila. Iwiran ki kokogo. Pandalaway hanches Pwuhng. Pwede say yung nung sama. Bukali chichi kila. Iwiran ki kokogo. Bekot limta Utang palo kami Osini mekilaka Riyan sa isang loko-loko Ijem na konen Yan ilan yan mori Tete mele Isong janani Pohnpei Ijem na konen Yan ilan yan mori Tete mele Isong janani Pohnpei Mekot limta Utang palo kami Osini mekilaka Riyan sa isang loko-loko Ijem na konen Yan ilan yan mori Tete mele Isong janani Pohnpei Ijem na konen Yan ilan yan mori Tete mele Isong janani Pohnpei Pandalaway hanches Pwuhng. Pwede say yung nung sama. Bukali chichi kila. Iwiran ki kokogo. Pandalaway hanches Pwuhng. Pwede say yung nung sama. Bukali chichi kila. Iwiran ki kokogo. Bekot limta Utang palo kami Osini mekilaka Riyan sa isang loko-loko Ijem na konen Yan ilan yan mori Tete mele Isong janani Pohnpei Ijem na konen Yan ilan yan mori Tete mele Isong janani Pohnpei
Kailangan ko parang oras magkatanyang kapkabay ka sa problema V6AH Radio ng Pohnpei. May kumuna dahil bakit yung pag-uswing ng supplemental program ng gawin. Ajit sa pagkayar magpilka ko kunin ng bilpurensen sa ng kupurahan. Kaya pagkayar sa FSMTC Social Security Administration. Announcement na pagkayar. Pagkayar sa FSMTC Social Security Administration Pohnpei Branch
Onkoros magangatski sa pulmomay ni Munsompong ni Office and Social Security. Patrodan tsaka ni Munsompong in November, ang Chapter Rangot ni Esil November iso kuno Pahrek iso pulmaw. Loktual ni Mesang o patrodan check ni posto ng pangkan tenan institution tregan pengkumay katin kreditor and kinkatkiyat kan Chapter Rangot ni Esil November iso kuno Pahrek iso pulmaw. Mamnya sa pulmo miran kalalabak takay naman ako makapuewe doon yung kumpan masan tong agar ng pen telefon silu riyaw siro riyaw siu siro tuaw ke silu riyaw siro riyaw ew walu ew to kumpil ka email to ang email address pohnpei@fsmtc.fm kalangan ng Kupurkoros. This announcement is to inform FSM Social Security monthly beneficiaries who obtains monthly benefits at the Pohnpei Social Security branch office. Issuance of this month checks, month of November, starts today, Wednesday, November 26, 2025. Monthly pensions issued at banks, post office, and other institutions will also be available today, Wednesday, November 26, 2025. Please feel free to contact us at 320-2709 or 320-2181 should you need more information. Kalangan and Kupurkoros, and thank you so very, very much. APSCO Pambatuan kabus wasan nagdagay magpatro ipuan so guys language diesel o lagap niyabang November iso kunong o iso isu Pahrek iso lumaw o kabusbot pasan diyangan uyaw isang blok walo na may isang blok lumaw mo rin sowas rinani rairan ng siyong kabusbot tangan-tangan mo rin ng sabukan pambatuan kulkul di te rididi sa mo ipokon ko ingkap kulukul unod pa kumawin o ipokon kalangan ng Kupurkoros pisa pon mamahal Kupurkoros truth o minimum. To whom it may concern, APSCO will be blasting rocks at the quarry site Ipalsokes today Wednesday and tomorrow Thursday November 26 and 27, 2025 from 8 a.m. until 5 in the afternoon. During this time, traffic within the vicinity will be closed for public safety. Thank you very much for your cooperation. O pagkakal sa management and so on re-endorse kan, re-endorse management and kurang sa karego ko kan rawat niya si November sa puno parang ko re-endorse limaw o panel November sa tuwa parang re-endorse limaw. Kapag soto bang, kapag ito-ito ng stoan re-endorse kan koros. Kung gusto, kapag ito, kung kakadya sa ng sumaw kat. Ariyan na kayo kisyan dugsokan, kapag ito-ito na ilan ng stoan re-endorse kan. Krower miminita na sili section 2 limaw iyong 8. Chicken leg quarters miminita na reyes riyaw siyang 2 limaw iyong 8. Rice pound reyes tala isa kayo siyang 16 limaw iyong 8. Rice pound paisa tala risa kriyaw siyang disisa lumaw iyong 8. Super ramen tala ruwanaw siyang risa lumaw iyong 10. O saburo ramen namin tala isa isu siyang 2 lumaw iyong 10. Choice bowl ramen tala isa isu siyang 1 lumaw iyong 10. Nutrition biscuit namin tala isa 2 siyang 2 lumaw iyong 10. O flour amas pound riyaw tala siyang 2 lumaw. Super pound riyaw tala siyang 5 lumaw. Crisp bar soap, namin tala may payo. Powder soap, siyang wala isip lamaw, sinit, o tala isip silu, case. Ay tissue, namin tala silu, siyang silu isip lamaw, package. Stand fan, the chenir kasigar, namin tala isip tuwaw, siyang isip lamaw. This fan, the chenir and bonjabal, tala isip silu, siyang isip lamaw. Vegan washing machine. So kung machine nila balok, yung nitala ito isip tuwa o isip limaw.
Jerome sa machine in day Jerome miminirala pa kuri sa plumao siya sa plumao kapag bil kapag minin pa ito na sto ang re-endorse na kanangan ng kupulkoros pagkaroon siyang re-endorse management ayimat pagkaroon magkakukunan ng bil kurensya sa yung kupulkan kaya bangat ni sa value of those winan sa material program and comment. Yachi cheroni mo jobless boys, ikinuya mo mo sama-sama eh. Ikinuya mo mo Ikinuya mo
16 days of activism against gender-based violence. Break the silence and speak out against gender-based violence. Protect families, break the silence. I stand to stop violence against women and girls.
16 days of activism against gender-based violence. Break the silence and speak out against gender-based violence. Protect families, break the silence. I stand to stop violence against women and girls.
kalangan yang kuburan korus makanya kapay sa pulmar V6AH Radio ng Pohnpei. May kuminit sili sa Kriyaws kaya nakulaktuan sa pulmar V6AH Radio Station. Magyan patuan, sukulan kita yang sumoksudo uyat sa karmisik. Pwede namin sa pulmar dahil computer tam, manikan wayat and purang reload, refresh, dahil may dahil proyektisang sa pulmar dahil program nila pinasyaw o sa pulmar dahil manikan wayat ranggak refresh o iso mapan maletakta dahil sa bali nila kalangan ng kuburan koras.